بله تماشاوان هیجان هاجمی بچنجم شلال گدو اندام هفیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه که او جی استانبول لگلمیه ماموست شلال دمت باش به ماموست شلال روسیا دبیجه تو کشه شاندا استنیه و او آمده کل جنیفه دانستاندنام به شاندا اپوزیسیون ربکه باشه خوننا تجویه که چیه؟ بلکه شاندا رژیم هر وقت که ده حاضر گو به جنیف دانش و گفتگوی وکه لدیار امتد جزانینگ شاندا اپوزیسیونه جو وقت گو گفتگوی دست بکیل جنیفا یکمین حیا دو من حیا یمین او هر داواد کل اپوزیسیون خلق سوریا گوگرن لپاش بازه مها اداره 2011 بگین و محله وقد بتشتك نمينه وجنفر دس بوقفتو قويا بكن كابي رجيم تشبك تشناكي يعني رجيم سوريا حيانها نكاره خطيك وي سورتي دي وبهور بك قشوره شكل سوريا هي وهمو خلق سوريا وبيكاتيه سوريا لديجي وي رجيم لديجي وي استبداد لديجي وي ديكتاتوريته افسري 5 ساله ايش دكنوا بسط حزاره شهيد بونو بمليون خلق فنابر بونه رجيم سوريا براستي بعقليه غريب نيجيكي قفتو قويا جنيف دي نيجيكي مباحثات بو في ام خدنا مجير اف قوتنا تصريح روسيا داي و رجيم جي بيجي اف هر بالونك واختبارك اعلاميه رجيم سوريا هر جارك نبوي جديد مثلا قفتو قويا كارب مساله سوريا شورشا سوريا قرار سوريا مشكلة قلاني سوريا كان سربك بأوايك سلمي يعني خياري عسكري خياري قتل عامي خياري كشتني هر اي رجيم سوريا وجد دسمك شورشا دي ودي بهوريا مد هر رجيم بردوام بدي خياري دي بله امام شلال هر وها روسیا خو آمده دیگه تاگو گمیه که جنگی بشینه جبو بر آوین سوریه اون سرویه که اون وکو اپوزیسیون اون چی بیجن و هل وستا و چی به ماموست شلال لگوری راگهاندنان که روسیا خو آمده دیگه تاگو گمیه که جنگی بشینه جبو بر آوین سوریه تاکو پشتوانی رژیم اسد بکه باشه هون وکو اپوزیسیون هون وکو هفیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه هل وستوی چه به برانبری ویکی يعني روسيا حكومة روسيا وقو ام تفزانن هر همو هيك خكر نسل كار جيمي براستي جي دسبيك دي يعني جبري صالك دي حيانها بتايبتي وقت جو دستوردان هواي عسكري اسربازي شبينا سوريا هر اوانا باشكرا لجانب رژیم سوريا دوستن ودجي اراده گلان سوريا مخابن روس دناري نامد هر ودوي مساله دي وقت به بردوام به وروس هر پیش رژیم بگره حیا اداوی دوی ام تفدی جانبن وخلق سوريا جانبن اپوزيسيون وكواليسيون وانجمن اجتماعي كردي هم اطياف اپوزيسيون سوريا قانها كليلا چاره سركتنا وضع سوريا زياتر وبيتر لدست روسا ديه وقام تفزانن امريكا هنو ملف فايلا سوري بدست روسا بردايه از دي بينم دوی گو شورش گران سوريا وهم بشن اپوزيسيون سوريا وتايبتي بشن كردي دوی گو خو اكتيف بوكينج امكاربن چاوا تعامل وگفتگوی و تعاطی لگل روسا بکن اجبوگ هر کسی که لسوریا و بتایبتی اما وکو کرد ام بمو خدی بش و خدی بحر و خدی جی لسوریا آینده حلا مسألة سوريا هر وكو كيف روسا وكو بلان روسا وكو غوروس دبينين هر وشي بب وكيدن خلق خد كلن دوست شورش سوريا روج بروج ام دبينين جدو شورش جيران سوريا جدو ملت سوريا ودكشن والسلسله تباجي امريكا يعني حواله شورش جيران سوريا دوست اپوزيسيون سوريا اي جلان سوريا هنو كيم دبن وهنو جي سياسه واشكر دب يعني واضح دب جنش دلوجان بشورش گران سوریا رن بشورش سوریا رن و هر کسی کی دیار گو خودی اجندات بو د سوریا د دخستن گو سوریا وک نرینه و وک دیتنه و سوریا چه به کی و لسر سینوری و برجوندی و تد بیم پاراستن işte گو انها چه دما داوی نرینه اثبات دکن دویگو اپوزیسیون سوریا جی خو اکتیو که جبو وان مثلا جبو وا سیاست نه گوچه دبن جبو وا گهرتنه گوچه دبن به تایبتی انجمن اجتماعی کردی جی و همو کرد کارو خو اکتیو بکن و به عقل کی فکری تماشای مسئله بکن که کاربن فیده که یان ما فگل کرد دوی مرحله زیرین دوی دفته به استقلال کردن و وقت بجی به ورگتون بله اندام هفیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه بریز شلال گدو گلکی سپاس جبوش رو وینته